Magana jantu barabakaraga mitaene ya Moi Girls Mugoi na Kibumbu chuka-ini bonete gya gukenera ntuko ya narwo nyuma yabo kwamukira irio kuma kiri mubunge wa Tharaka Nithi George Gitonga Murugara kereka gitaga kweja na irio bibi Murugara ugite thirikari ya Kenya Kwanza nirutanirite kuthira thine mpara ndene ya nthiguru ya Kenya. Samuel Geshima na report. Ntugo ya kuonania wendo tabura mwathani Jesu onanirie na njira ya ukwira anto mutharabani mubunge wa gicigo kia Tharaka George Gitonga Murugara urankuruki akuwetanirwa na kwenda ugavana bwa kaunti ya Tharaka Nithi rira gavana Njuki akarikia utongoria bwake mwanka wa 2027 nariongirite akariba muta wa Kibumbu amwe na mita ya mabanda ya Nkenye, Moi Girls na Mugoi muchi wa chuka. Gitonga areterete akariba babia korea mwanya bira akuga biumaniti na mubuko wake wengwa ende tikuma kiginani ya CDF. Tukunenkera kurubaba onde tuwetete especially kurubaba tenainya kurubara vulnerable bakumaga chuka barabeta wa Moi Girls. Ora agunikite nkuruki kumania na ndiongeno ikamwana kamwe kuma mutawa Moi Girls karaka igitwe gatari chukuru akagita nontobo kwa gabichi arende Gitonga augite ati agakawatira na njira ya ukarira bichi mwanka kariki secondary. Nena tanelo ni chukuru ntemu bilele leyo na no Nkolombo tezio wa chukuru wa chukuru maito ukacheredi ndei siku mwembega mono kubiaga kawe kana soma na huyu mtoto nenda mtoa form 1 mpaka form 4. Atongoria amwe na akariba kiuragwa bairutanagirie kurejanira na barabatari na bio kagita taka kathigunku kagita kako ina sherehe tafadhali tulirikane antu barabe na nthiguru baba tena inya barabu bakienda gutethio nwegwa ni irio binini tukaga irio binini tukarianira na Murungu agatutharima turari kagita kako enyime ntuinu cionthe ochoke kira wenyimete bugane na mtura gonge aidha wena kinini nkoroki yaku akiaria kiuga kurinde nacire nontie kurinde nacire mbotie kurinde nacire nine batara kwinde na mbatetwe ne kwalomande kwinde na koretwe nina thina na watweka wa kunyamukira endelea watethia muntu uria mubinyerereku nikawakobithia Ngai tauga amen. Kagita waku aragitonga augite ati thirikari ya Rais William Ruto nirutaniritie gutigira ati bei ya biakuria ikwendama kenda gutakigwa kuri na Mukenya akaga biakuria. Ta thirikari ya Kenya Kwanza twina mikakati especially kunenkania fertilizer anto bandi irio kwa wingi muno na ala tuthiete guketha mweri wa 6 wa 7 wa 8 ukona mogurima irio mambira kugwa no tirio bikio bire thokoni bibinge muno gutie njira ingitumba gutethia neo no tugaturute mbeca cia thirikari twitugagura irio subsidy inetio ntugutethia muntu ithia mieri 2 mieri 3 mbeca kathira watigwa bwina thina chia ugavana kithurano ni kia mwanka wa 2027 ichiumirite kia thoni giki thureto mianka 2 na ankaraitha kona tamu ya Muthomi Njuki ne kuthira na ne kuthirikana na rutete gwire mbega itukwenda gucheria muntu riko gungi uba kuruta gwire mbega tere rututu gavana Muthomi Njuki na muntu toyu ona niyo Gitonga Murugara ngo qualify ende tinio nkuga na antu bakauga bebo bara be Tharaka baba be chuka baba be mara no ntubo bayibo be na marking scheme muntu ria kamwita meeting no ntuno mwitwe royo kana uke akamwita no tonjia raiko ai baba ni sasa lakini bacha mumathikiririe lakini mukinauga no beu. Nkiripotera Wero Njuma kuma gicigo bunge ya chuka egamba ng'ombe mbita wa Samuel Geshima.